منو بالمنطقة منو ما حطيت هذه؟ أني منظمة TDA. امرک خراوە TDH یا ئیتالینە ماماوێ هەفتیەدا چەندین چالاکی پێشکەشکردن بە هەلکەفتنا سەرساڵانی دەروونی زارۆکان مەگوێڕی ji ber ku berê kartêkirin lê hatibûkirin û mirin bi çavên xwe dîtibûn û têda jiyan. كانوا عايشين بيه. بالنسبة للأوضاع على أطفال قيس العريج سبارە ڕەوشە زاروکان لە گوندی عرێج بە هەبوونە ڕێخستنا یونیسف ڕەوشاوان ji berê gelek baştir lê hatiye. Niha fêrî gelek karên baş dibin, niha min heste gelek baş heye derbarê çalakiyên sersalan û ya zayînê. بالنسبة إلي أني بابا سەبارەت min wek Mamanûêl bû yekem care ez li vê deverê digeriyim çi çalakiyên sersalê lê nehatine kirin bi şêweyekî giştî li devera Hemam Elî ez li hemîka xwe digeriyim û diyariya pêşkêşî zarokan dikim.